video. Ideme natáčať špeciálne video. Ukážem vám niečo, čo vám vyrazí dých. Bože. Toto. A toto. Prajmy. No tak ideme. Ešte máme tu aj toto tu polievky, ale toto bude v part 2. No. Takže ideme ochutnať Prime. Ja mám nožík. 10 z 10. Fakt dobrý. 10 z 10. Odporúčam. Poď na video, Adrian, syna. 10 z 10. Výborné. Z 10 z 10. No, teraz daj nožík. Nožík. Daj nožík. Ideme ochutnať orange. Orange. Bolo to. Že je to pomaranč. Počkaj, jak sa to otvára, počkaj. Máme to tu. Asi ochutnať. Ja Počkaj, toto bude jesť. Toto. Fakt, že... Jaké vyskažené. No neviem, no. Ideme to ochutnať. Možno... Oni to nebude až tak. Daj ju tu. Počkaj, dám tu tak nožík Počkaj, no daj tu nožík. a prerež ju. Nie, iba trošku, bo ja si nebudem jesť. Uj, Oj. to bude zle. To bude zlé. Neviem, no. Nemám, ale Mi sa nechce. Pachne to fakt... Fuj. No ale tá ujde na chodí. Ja ochutnám. No počkaj, prerežem ti ja. dobrá. Počkať, ani som... Počkať. Počkaj, je taká tvrda, že... Počkaj. Sesternica nás otravuje. No zoberte si. Ochutnala si to? Fuj. Dáme Prime. Nie, treba tam. My sme to ochutnali. Dávajte lajky, odbery, zvoneček a my sa Prepáčte. učíme. A čau!